Yang biri pun mampu Sharatchandra Sharma ni big news ki sayor segi agenda Manipur da taram lok chali ngachi agenda Manipur ki topik se December tang ama sahi kuding ki pangtok pani madudi World AIDS Day hai na December tang ama December ki ihan han batang masida sahi kuding pangtok pani Manipur su maruina HIV sida suon ba aduna maram morakanda masigi sahi kuding ki pangtok ko palanda Manipur sok yar si kaino di punna makhangmina si aduga maruina khangdringai da maruina kaidei tholopuno nisha sabadagi drugs khoi sirin share to bodi karidagi tawgiba mayam sing se khangdringai da thokraga su khanga kandadi shokraba singdu kamai tawduna makhoi singdu kamai loina gatake adugana HIV se kamai tawduna atopada mi madagi mi mada lawhal loidake haibagi area se yam kupna mai wonjan bai haibate aduna ni world estate gi खुदिमक ऑब्जर्वेंस तब खुदिमक मणिपुर सरुक लाई हौखिबसे खरा सिंगदगी हंदकी 2019 की वर्ल्ड एस डे की 2019 की थीम से मरोना कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस हाइबडी मदुती कम्युनिटीज है कना सोसाइटी अपक्पा अखोय की लोइनर हाइबताय HIV एस का लोइनरगा हिंगिबा सिंगसे कमाई लोइनर बिगदगे अदुगा मरोना HIV एस से कमाई तौदना अतोपदा लालहनदनबा सागोनरगा HIV एस का सागोनरगा हिंजरिबा सिंगसे कमाई तो लोइननी कमाई तो मिनुंग सिंगो लोइनर कांदा मखोई सिंगसे समाज की हाइतारे मोइदगी कानबा मोन सुपीबा नंबर कंट्रीब्यूशन मयाम दि लेजोइनी अतोप तोप माइकैदा तोबदबु ताथिता ओइना तोबिरगदी थोलो ओरोदोनी समना रे कांदा अदुना कम्युनिटी की सोसाइटी की अचो रोल अमा लई हाइबगी थिमदु दनि मरोइना अंदकी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस हाइरिसे स्वाइदा कुमना खना जनबगी तंजानी वर्ल्ड एस डे गा इरोइना लोइ लेंजन बिरबा गेस्ट सिंगदि ये इथंग फबिरि बसी Rajkumar Nalinikanta President Kone I Nalinikanta Putaram sorry han hana aduga Nalinikanta ki oi de lengchen biri basi Y.Shasikumar President SASO ne I Shasikumar Putaram noksari aduga Shasikumar ki oi da ai gen hei yeta thangna phamina jari basi Abhiram Mongjam Joint Director Maxtri ai tamo Abhiram Putaram noksari tamo akoi mayam sidagi khara senior ga obiba aduga maruina handaki World AIDS Day 2019 ki theme communities make a difference hairiba swai area da tamo maruina hojik essential role ni tamo that communities have play moina lorpa role sing aduga matung tana lorka da role sing Manipur ki context tamo when we talk about the role of communities society kamai ladies ki Manipur context tamo I kitang handaki communities make the difference haiba wafam sidisda I kitang ahanbal kitang sugaina haijagi aduga Manipur ki context da I please go ahead please tasengna HIV AIDS si khangna dringe matamda mi singse tongan na wakal mayam khanarami haisi even chokholab lebak sing da hawdo masidi ge kangbu sing da naba ge sing na sandokpa adugumba phattaba mai ne na torokan se yamna discriminate tobiba adugumba tati ta oina tobiba gi kaino si ekoi HIV se hek horokpa matamda dagi solution chapan marfu ma toi sidagi adumaina makal gi discrimination stigma mayam sing se lakpa sina mar kanda prithvi go ina masi HIV ko mahik amana thon bani haidna yana na khangab matung sok lising ma chapan marfu ga humdoi sida HIV si hek putokpa hor matung dei di prithvi ba apun ba mi pham pham ki Geneva da hari ba mi pham se sok lising ma chapan marfu ni phandani hari ba mi pham sida ngasidi mi pum ting na khangmi na taba yada ba dum leina ama oire have se khangpadagi World AIDS Day have se masi sahi khudingi theme amamam purakanda pangthoktan lai handaki sahi gi हाइबदी सोकलिसिंग अनिगा तारामापनगी सिगुम थीमसिदा पीरिबसी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस हाइबनी हाइरिसि करिगिनो हाइकांदा करम कम्युनिटी नो मरुवेना ngasi अखोय ngasai एंकरना हाइबिबदु सियोबिखरे tongan ba mioi kanglop singda HIV ga sagona na hingliba mana chatluba hainaruba hainabi natraga magi behavior duna mar kanda adumaina sagona rakanda hingliba adumba mioi kanglop mayamam sulaire maduna tabda handaki communities hanebsti yam pak chawna konjan kare karinobu HIV AIDS thing bai base icham chamna mioi kanglup ama khakna natraga mi khujo khara khakna yararoi masidi tongan ba mioi kanglup drug charu badagi phagala aba aduga hojjimak masa yolaga sen taliba kangbugi community kangbu aikhoina ngasi MSM natraga transgender hen khangnai ba mioi kanglup sing loina na HIV ki sagona re hingiba kangbusin masina kanglup mo lora kanda moigi marakta work tokjariba peer educators counselors adagi nurses sugumba kanglup mayam singse masi mayam singse loina ma konjalaga
community mayam sing fully involved tawrakanda HIV se ngasidi content tawbang ame prithibi gi oina su mamangai da lairamba film du dagi hojiti asukki matik handarakhre aduna sumaina globally change ama porpang ambase ngasi gi lairiba tongan tongan ba community mayam sing sina lobirakpa role du nani aduna hojik su khare hena community sing se PLHIV ki community natraga drug users ki community adagi sex worker ki community MSM transgender ki community kuding maksa amat to ina punjan minra kanda hojik su makha tana akhoi changjan bataragadi ngasi prithibi go ina pandamam thami kari pandam ko ke bu a end of the epidemic by 2030 hariba pandam 2030 hariba pandam se phangge hai tadi tongan tongan ba leiba community khuding maksina sab yaminarba kandada hariba pandam se prithibi go pandam se phangbang ngani aduna handaki sahi sta pangthokpa hori se community sing se kamaina hena empower to godage moi involvement kamai tro kan hena helen gadage karai mafam the gap leige community khuding mak sida moi bu empower to bina bagi pungning thogut bina bagi adugumba HIV AIDS ki complete response ama malem gi lemai sida ki muthan ab honab da moi sing se complete response ama lakna na bagi ahan ba yat pa adugumba yam phajaba thimne na haijaningi aduna community khuding makna community harakanda amaka to aikona ngasi uriba se PLHIV khak natraga drug users community khak Manipur haragadi Manipur still hauji phau khanai se HIV SRD drug users community dauna adum hauji u base dum uri aduna ngasi di HIV SR kan drug users khaki issue natre Manipur da ai Manipur gi ngasai haibo from da ita sanjarage matam da Manipur da soglising ma chamapan moudra da gi HIV positive oire na official declaration hek to budu da gina so mathang test or pasina quite yam HIV positive oikiba among the drug users sing marta 1997 98 quite yam oiki hari matam sida mioi chada hubudra tarukti HIV positive oi hari matam se imphal khaktanate imphal Sharatchandpur Chandel hari ba district headquarters sing se maruana injecting drug users ki kana se asukimati wangre adu ngasaina haijakiba peer educators drug charam badagi fagaraba drug charagasu mangonda behavioral change tawning aba mioi kanglup ekona volunteer sing sagat charkanda peer educators sing se through aikoi targeted intervention program sing makhada NGO sing siga loina thabak tawminar kodagi ngasi drug users markta HIV positive se Manipur gi context engari almost 10 times haibtare latest koi epidemic sigi aikona sentinel surveillance am tawki maduda legi bese hana 76% lerambado mamangi 2017 gi sentinel surveillance da kaya da handar khragebu 7.4% da handar drastic change achauba ahong change ma aduna takpadi o community mayam sing che khona fazan involved to holagadi community gi active participation che to holagadi moi bu peer educator oina caregiver oina loina helper oina guide amoina moi sing sina field da changbi ragadi ngasi soidram ki among ngasi matam da yam kinar drug users makta HIV am sandu ena haibado ngasi tarai se masi community singa choba involvement dugi adugi mahaine adumaina Manipur da matamam da koi HIV positive oiba mi masing se chorangna detect to ki masing se yam yam khre chorangna lising nifu humdoi muksi koi ICTC da test to grabani adubu harisi sang na haibtar yam sang na koi moi bu treatment to hona bagi moi da free treatment hojik mayam na ART center ART chaba gan hairise ART center se leram dabani na 2003 baw basi da sukimatik wang na leram haina lobe hairiba matam si baw da not only injecting drug users tongan ba female sex worker da haitaraga su natraga MSM community haitaraga su yam wang ami 2003 baw adubu hojikti hairiba community gi involvement mayam si lakpadagi among the female sex worker samada hojik almost 1.4% da handagre adubu tawdabu MSM transgender community markta di kitang wang na lari national average dagi kitang wang na ekhoi se hojik chorokna 9% mukti among the transgender community MSM community the lady masisu kari gino hajab targadi kitang community mayam mogi community singsi transgender community MSM community si fully involved to honbada kitang samaja kitang apan ba ason ba khara still mogi markta stigma moji yum de mapan thokpada oitarsu moida kitang apha puna ba leiba mayam singsina maram oigadra ina khanje hoju phawda mogi markta epidemic se national average da yam wangna akhoi hoju national average da 6% le kanda Manipur hoju 9% le aduna
community involvement se yam tohon ba darkar lei haiba se andaki wales degi thim sida masi sida yam ai marik chumna haitare madu phongdok prai na khanjai masi wa mayamgi mateng mathuk tai aduga ama khaktana group khatana kang mix khaktana hoda bana taba nataba lady be NGO sing khaktana hoda bana taba aduga maikei mayamro na public ki community support haidani sam sam dai hena yam thoina khangmudrasu paikhat leiba akhangai sina paikhat leiba thabak sing du ye ekoi ju dei ni tung dei na inabaduni aduga maroi na mindset sen to bosangi wahi wata sen to bosangi even ai mok har ai mak pok har kan ngasi gi encourage ri ba ngonda hogro pakanda ai ko te ai ngonda kwai shori se ken kanda HIV/AIDS pak pai se sin yam sin ning daba mina haira su tawdi nuai ta wat isa se karai denu khong de karai nan thokri ba adoi madu gi wafam sei handok sari madu ai gi site gi soi khibri aduga mayam na so amsung ai su bathang tarak pada HIV/AIDS ka sago na hingli ba thank you tamo mane ai Nalinikanta lak sarab da maroi na Manipur gi ngasai tamo da hangri si context ta maroi na community gi involvement se kamai tawi haibe khangjere adoi matang duma duga maroi na Manipur da yengkan da context ta ngasai gi profile hai tai marom da HIV/AIDS ki demographic profile se tawoni thambigre atai atopa mamang sing gi sahi ge yengnarodi yam phajana change si tawrabne haibagi keno seida Nalinikanta field da chatoi ni ko mayam thengadoi ni wari sadoi ni ground reality hai tai kari phaupi ge se HIV ki apet cholapu profile epidemiology में देखो क्या ना तमो Abhiram ने क्या थम्बी करे अदर से importance of involvement of community so तुम अनो अयाम्बा मयक शेंग ना तुम क्या ताऊ करे पंबी करे तो अखोई ना हेक feel reality दा क्या थेंगना बा हाई लगे दी government ताऊ दी हाई बदी यार वो government याम ताऊ दी तो वो तो बुंगा साइकी somewhere शुम मधु दी time to time error लागता ना gap थोक पदी तुम उसी शो तुम क्या ताऊ री थोई को अदना 1990 first kanoni HIV diagnosis kano tawre adudagi mi mayam ama sikhraga hojik 2004 dagi nakona free ARV rollouts hobi raktana hojik mi mayam gi thawai kano tawri kanbiri ba mayam sindagi kano da marakta ai isa so mani adana ngasagi government gi initiative ta koi appreciation tawdaba di kano tawra maram ngasagi targeted intervention program se lam जगदी आईडीओगी मरक ngasi bok still pak tak na HIV gi positivity rate to ki matik wangam ngani ba khoi gi still chumeng asai tamon na an gi do 7.44 na khoi gi Manipur gi lai nate IDU gi to national gi prevalence ka yengna ro bodi wangi 2.69 ni ado asai tamon di pangre na 70 dagi ne ba tare sema se khoi gi targeted intervention implement tawriba NGO singi effort na IDU singi marak to di awareness yam hengalakta ngasai gi syrian sharing gi sang handara podagi prevalence handara ine duga laibak thiba de khoi gi Manipur gi still hoje HIV prevalence general population di 1.43 layeba India na high prevalence state ne na lobi se 1% gi mathakta henda state se high prevalence state ne na lobu gi manungda Manipur so yogdana general population da hoje khoi gi heterosexual da kaida dum hengalakpagi kano dilai poti lai adona ngasai husi se andaki 2017 gida piriba number of PLHIV masing si 31,549 husi pura diagnosis tawraga lairi haina pa ali se to ngasai tamona pangiba by 2030 da maliam gi HIV mutat pa haibagi pandam sigi makha da UNS na 2020 sigi manung da 90 target haina amaka Kanoji illegal. Masih ngasai na hafat UNS ki report yang bada country ayam rate cat payam yauri score kano do da rate high sing sagi magi target to kara wali haina panmane to reality to ka target sigane ba samara ka to ise asagi ahan ba 90 asina moina no panvision number of percentage of people living with HIV who know their status khangdana haidi risk labor singi marakta 90% di testing tawthokpa 90% HIV positive oire na khangbo singsigi marakta 90% hidak pisasi haibane aduga third 90 sina hidak pijaraba 90% dugi marakta 90% amagi di viral load haidi ngasagi mahik hanana haidi mahik suppress tawna basaba treatment ina moigi marakta undetectable limit ta viral load se thamba ise pandam ne viral load undetectable limit ta thamlori sigi maram se transmission leite ba
say HIV positive oiragasu viral load target not detected the labor mina atopa amada transmission cannot over sanction to matic risk near me high doctor Signadana Sigin 1990 Sidamu Yangaga the reality say ground the Kara Ho Bugi Chongna Mamita Magano Manipurgi Oina 31,549 positive Oide Sigi Marato Huzik ART Center Loinana Link ART Center Kun Marina Tamokun Nitoida Daimu Laivene Sigi Marakta Hidak Sarga Lady me Masing say 13,377 HIV positive oire haina khangi bisdi somewhere around 31,000 ne hidak sari selising taramari yaudreba that means marakta positivity oikhraga mangba mayam khak yaureba ado sugumba mayam mangba sidane khona ground reality that may be due to stigma and discrimination, may be due to lack of information awareness with the silly state government state ki thakta akasin koya yaudawgi pot mayam ama laibasi urakpadagi WHO na hojik se recommendation anoba mayam ama piraktana community based screening kind hojik tawraktana max su haudana hojik tholo yadaba singsi mayum kun da sangaga tawbagi pot ka tawrai se sigi involvement se recognize aunanabagi damakta community ki man oina so handaki team se thambaneba asagi community based screening haidana kun NGO sing sida laktaba lau haisu yadraba yoksandabadi yadaba rixti laibami sing se max ki makhada budi asagi community based screening haina Kwedi ki labor TV area have the room there. So the thing is, I get 2019 the communities make the difference. Can I say tamoko? Moroina, as I get ART chariba, not a kind of sabu sungang lakraba. Aduga sagon nakraba some direct mangri neighbor. Kay no high kind of stigma, discrimination, community na thagoidaba. Not a kind of ishite and the pungo puki with the gi. Makoi sing those support piraganda, toglansi, aduga the same sagon narabina, ART do pungansi, aduga positive way of pushing Marilla, the Pukas heavy or in some direct. Nalinikanta isda aina thamjan basi kaino hojik Manipur akoi testing ICTC da test tau kiba masing yam leire ICTC da test tau kiba di mioi lising ni fuhum doi ga chamapan hena di tau thap sida akoi na detected case oina kaino head count na chaba se kodamoina testing si ngasi rims ta tauba amuk thajada dan jenims tam chalagam tauba adugumagi yaura kanda hoji for the positive thoki se state si desida punan mi lising ni fu mari muki maya dai tare aduga India government na masai Nalinikanta na pangiba estimation ni Manipur da hoji aisai bi ka sago na hinglamba ya ba mi masing se 31,549 se estimate ne adugo akoi ART center da hoji for the register tau khra mi di lising kunmanga chatret marfuma thoi le adu matam masida ekhoina muk ART center da register torma mi singse matam du dadi ART se hekta kante su kham gi hekta chaba hekta yande magi viral magi CD4 count si below 200 oigadam ni natraga 350 ki makha oigadam ni hana tank khaido mi even latest lairam base magi CD4 count si 500 ki makha oidradi chaba ho binu na mai lairam aduna हारिबा मतम से मी खुदिम से ART दा मिंग चलगा सु चाबा होगी दबा मी मयाम म लैखि अदुन ngasi ART center da hojik ART chariba ART chaba hogrba mi mesing se chauna lising trampan di chaba hogre lising trampan si gi manung da hojik live oina masamo fana ART charaga le horiba mi mesing se lising tara hundoi ekoi kaino da punna hojik ART charakanda hingiba mi se active live oina hojik le hori se aduna lising tarong do sukna dramangani masi manungda aikoina angang kharabudi yauri angang yauri adagi nupa macha nupi macha transgender hariba kanglup singse loina maksi pulla kansi dista ngasi lising tarong do sidi masamo fana charaga leiri adu ngasai kantana haigubana mi kharadi thora amagasu case detector amagasu ART center da lakidaba Resta toxilamasu ART chaba yagi da matam da dum legi de CD4 count to kanda o charu gino na legi de chatra su yani na adumaina legi ba kangbu adugi marakta ngasi official oina kona dead cases Manipur da lebi se lising taret ka chohum humdra mari se masima di dead case official record ne masima khoi record le but still masai kantana hai maina lo laga leiba tholo ya da ba adu mamioi kanglu kayamadi
ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯅꯥꯀꯣꯅ estimate ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ 138 estimation ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ART ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ only 16,000 ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ART ꯆꯥꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ living example ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯑꯝꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ART ꯆꯥꯕꯒꯤ acceptance levelꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯡꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ only thing ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯔꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥ ꯌꯧꯕ ꯋꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡ ART ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ then more hare more da akoi ART centers hektamak akoi kana tobudi ngamde kaino akoi gi lerba human resource manpower aduga akoi gi kaino ma'am leibam tokpa machinery ma'am what padagi adumaina mioi kharadi still ART se matam chana chabiu habada moi gi sen leijadaba natra chathok chachin gawa bhadi imphal tana lakpata banina adugumba issue kharadi akoi leitaba nate even hojik si yam kana akona Chandel district manung ujaba mafam hai taragadi Chapi karong asi mafam kang se khoni even ANC clinic maduda lakpa miron mima hadak latest test to khibada khona ubase miron mima chamada mari gi mthak positive ore okay aduna hari mafam se kamaina hari ba chapi karong hari ba khoi sugnu da ki song changchalaga lei mafam se kamaina address to gada ge adu gi mafam da lei ba adugumba khoi gi PLSI bi sing se moi da kamai tro kan ART fajana regularly sahan gada ge se khoi matang duda aduda khoi gi manpower what pagi aikogi technical aikogi kaino leitabagi awat padi khara le ri adu ngamna du honari adu ga yes matam khara ga yengna bada masing handare haidana su lai thokna thamba ya ba tibum du di odi hebani ai tawui de thang break ki timing di yodi yoram ne dai da Y.Shasikumar akoi mi ahum phamjabani na break amang da ahum che thungam da di nungai ro dori ba mo ai hangjaning bse SASO se matama rehabilitation center swaida maruina sinnaroba sinnabai se khoi sum yengbada tamo masi ore khane di khangna sinnabadem te yaw pote sim sam dare kanda thawak phangdabadagi kangwang nabadagi tawong khangdabadagi tawadabu quite unwanted result sing as HIV/AIDS kasi oisalem ni sam dare kanda rehabilitation to gadi ore isasi no si pharaga lore rehab ta thamsi swai area sum join thengnabiramani ko aina hujik maruina hujiki khara hai tare dawse mangrise ART su register togen la kanda city count yengka city for count city kanu yengka ya hakchang khara pari hujik buksin na tsu yani haidi immune system du kalli habni sam na kanda city for count yo phom la kanda mangi bidong toriba swai se stigma discrimination dunen khanbi bra natragana swai da masana phongdong da basum leiba jala support yauragadi baroina sagon na khraba adugo tasengna ART line da natragana topla changkhelaktragadi damo atoppa loina ba khangde ama khangde khangogdabadagi transmission gi sang riksam de dum leidoni haijariba makhoi singsi kamaina pun thogolakanda ngasai gi mangriba saruk singsi puthorok pu yagi drasi so that ART acceptance tamogo ART gi kanu state de pusalakpa society sta yaumina bagi area do lomina ba yagani no ubibra president amoina NGO chalai birimnina maroina mangda thambi hiba tamo Abhiram amdi koi kantana marik sumna epidemiology data sing figure mayam kamaina history phan thambi khare adubu aikoina sum field door to door hai tare adagi marma pang sing garloina ga thengna raga leihidaba kya hingakpa kya phajan leibada mai onsan jarga laksamnina ai adom do ina thamjara yam mai jai hojiki oja na tapi rakpa aikoi ngamgadra haibdo matam amda de aikoi se credibility se yam tanaram ba hai tare NGO na aikoi tawudagi government na torokpani ade government na amada blame tawsanarga kaino sing du di sagon ga leiba kangbu sing du di adum ho leiba service moi yau daba adubu hojikti yam thina change drastic change ma lae na khanjai ba ado sidi sima tang se har ga de yam common oina aina sum aikoi tim mayam SASO khaktang su ai haijaroi SASO na khoi form tawjawani work tong na pada tamo Abhiram gi awi kantagi tim yaurga khoi lakna ngak tani aruga
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ stigma harga stigma matang sida aina yamna mayamna yam focus tawbidaba laithokpa area ama ai highlight tawjaningba haitare kaino da mayamna stigmatize tawwe na hekta blame tawba okay asembadi self stigmatize tawjeba aina ai isana ai se thu adi moi choi tawbirani hidak phanan pibira roi service phanan tawbira roi adu sumaina self stigma leijaba kangbu ma chongna le kori heba adugi mathakta aikoi selection community sairaga communities mark sida khoina low to medium level phawdane ba aikoi ngasi uriba mayam toise seisa high profile vast number of figures are missing in high profile moisi hidak sai any service access story ba adu moisi mayam ai community da ai laibak na community sida tiluram dina thoga ai khoi mayam hon aminaradi stigma mangkhini discrimination mangkhini samaj ki aphaba oini new infection thora handaba ngamne se sisima ai khoi uba ngamdaba haitare aduna ai gi mot oina thamjau hargadi sigi agi appeal haitare sigi high profile kangu si khaitang thokpira adi hoi marta dum yauri loss of follow up kangu ama khoina travel gi magi tamo Abhiram na su thambi kre khul manung dagi laaga seisa stock out tawbagi medicine ART medicine khoina stock later na kappaga hangi bhaw dum yawe ba ado si aikoi amana blame tawai ma hutta aikoina aikoi soiri se kaino adai supply da soira khoina system da soiri bra hai se khoi munna thigat minaraga aikoi tawtar di 2030 phawda ngamda taraga su at least yamna nemba level amda sidi goal set up tawai si aikoi hauna sane arwa 100% achieve tawne sidi kana su hai ngamoi ba si UNS ki 2020 daina 2030 phawda zero level na thamjawa ne si mamang da goal kaya ma set tor ga lakram ne ba adum fail or lai ne ba adubu change adum lai ba government da conversion matam am da di government gi kam kham bi pon te ba NGO lor me ne ado hojikti team moina la am ni sei se team moina phasan chatmin nar ga di sidi yam laina cover tawba ngam gani have 2030 yogdring 2030 akoi saite thamjo har de saite ki 2030 yogdring da tamo ngam basu osuno akoi wall hu gi kari gi honari bana ko gi tawri basing se tamo mathang gi ei lakja basi lakti lam ngam ni tamo break kim tung lak jerge break kim tung da impact news ge janda Manipur yeng bi de bak punama ki phamda thuna pudur laksa ge impact news mi yeng ta dun review notice break kim tung da yeng bi de punama pu am ko na taram nok sari tamo Abhiram maroina hojik se second half ki matung chang la ko break ki matung da tamo aduna atop supplement wa leading ba leading yo bi ga de tamo to biro aduga maroina ko na sum ta gi 2017 HIV/AIDS Act 2017 masi mai magi law ina di on river law ina state ki subject ta masi implement to raga di khara hena mu dil to go da like stigma gumba kai gumba gi film lak pakanda adwai gi area do khena khumang chawchal len gadra hai bi wa phom ma aduga plus ani subasina ngasai 2030 bauda zero level puthara koi wa phom yauri marone medical science sakhole marone haradi masi hidak puthor kip sai sem na kanda 2030 ki ngasai ki zero level se ain khangting ngi se maroina hana sagon na khibagi group am rare ni ART chari control toroga pura puri hoji phawdi medical science ki matungina hidak makti letrem pura cure haibam di ora roi leidoi film se maroina transmission sai ki infection duma stop toroga thamba bian taminaramina maduma pura ro toroni dama aduga sagon naraga leiri basing se masa mon da thamgi mau phom da thamgi ba wan sagon nagi ba secure to bodi oiro oithok da bari na hoji phawda di 2030 ki zero level da putharak pai re kitang sugai na khangau ge sini tawgada thawksi yam practical oina with commitment tawina bam sangi number 1 ekoina HIV
ꯊꯤꯡꯕ ꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯗꯣꯏꯁꯦ Yes. Number one, hojik Manipur sandoi ba mi ki pattern si yang kanda injecting drug users ta ing sai ja ke tare Hoi. Manipur su chokot pa ki lamjen si sum lam ni na asidi ekoi female sex worker hai na matamam da ekoi na mang dong na thomba Delhi Bombay Calcutta ki chokot pa city ki wari waram bado ekoi lam si da su lere masai olaga sentan banu pi sing mo mer te wang ore almost 14% or bado hojik ai hai 1.4% da andare hojik MSM community ki nga sai na thamja ki biduni atop group ama hai taragadi kanano hai tanda miron bi mama de ki macha da sandok pas masibu ne ba khoina general population da sandore na kana lauris Okay. hojik India ki na 0.2% to oiba kanda akhoi hojik se 0.47% ni Manipur da among pregnant mothers in marta pregnant mother marta positive oi jaraga su mama du fajana ART pijaradi ART yamdrada tha taruk fajana pijaradi mana polakadoi masa se hojik totally nil mangonda angang da HIV infection tawtre matamda de koi upai leramde aduna pom dai da su mama da aikoi gi hairiba hidak sip aikona nevirapin pijo na akona radio da TV da amkana haijarami hojikti aikoi miro lebu khangadi test and treat ena sigi policy gi makada miro le khangaba no pi ma positive oita di hek nongan baga ma se adum ART hawle aduna ngasi di mama da gi macha da sandok pase masi totally cut off tawna na ba elimination of mother to child transmission by 2020 se si another aim am khak ngasai 1990 ahum gi wafam ma UNS ki goal ma set tor thami by 2020 da 1990 achieve taw 1990 se karigumba first 90s na kanano bu masa positive orakanda tuminna lolaga leba natra khangda dan leba mayam singche mi HIV positive oramba ya heba mi cham leba da maudradi loina khangalu heba madugi dang tane khona makhal gi testing nangai hospital la ga test to bi heba da hoji community da chalaga SASO kon mayam singchina hoji to bi se community da chalaga test tore kari ginobu akhona pami se by 2030 HIV lehendaba haiba AMC porok na bigna first akhona tawsi kainobu first 90 sibu achieve tawradi hairiba HIV positive oramba yaba se Manipur gi total mi masing da sai haigiba 31400 lei hena haiba se estimation ni hairiba sigi manung da 90% haidi chawrana 28000 di masa loin khangal loi bana akhoi ista masa loina khangba makti khangdribrai se kari da khangge bo koina ART da register to wa mi da khangge ART da register to se mi lising kun manga ga something khakta ngairi adodi still mi lising ahum amadi masa khangdri na koina loba yare at the same time amuk kari haige bu second 90 da di masa khangaba 90 sigi manung da amuk 90% ama masi ART bijau haibane ART si phajana chang nai chahal lakanda last 19 amuk kari ne haige bu ART chang nai charba mi mauda to ki manung da 90% di virally maunga yauri ba virus se suppress tawraga thambiro Okay. adu di kari la ke bu kari hai ke bu magi virus si undetectable loitardi it is untransmissible hai you is called you have a form lam hu su lai ana ono method ni treat all lakre treat all si 2017 dei horpani hauji mu kari mu hare 1990 by 2020 en hare at the same time ngasai pandi ki ba ain ngasi ba da 2017 gi ngasi ba hoba silisda ekhoi se ain leiba anaba ain semba anaba singi manungda achauba ama hai taragadi HIV AIDS hairisu amane hairisi parliament na 2017 da ekhoi pass to wikre hairisi leibak singsida state singsida hairi state singna health ki matang sida moina state subject oibani na state singna daita lawro nangi state singna mase enact tawro noigi oiba rule frame tawro haidana hujik se koi ahan bami famse koi mamangda famjagre almost 2 times have tare famjare hujik si akoi domain da max ki website sid thagalaga thamme mayam gi public opinion pv haidana rule se athu matam da hack frame tawlo baga akoi su hari bo famse state ki cabinet na approve tawbiraga chatna ba yaba adugumba law ma soino orani masina soidana ma ke khoi na pami si kainobu mi khuding mak lo laga leibu su yaro hai mi amana amada sandok pasu madusu ain siki makada punishable orani adu mathakta
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯃꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯔ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ XYZ ꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ART ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ at the same time ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯈꯛ TI ꯔꯤꯚꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯚꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ outreach work khara hena field yoksanabagi technique se masigi manungda one of them ngasai akoi inau kantana panbigiba community based screening hena hai akoi testing hai banate screen tawbani screen taw thokanda jingnaba oiramba yana khanba mi se pura la ga hospital da pominar ga masi akoi na kari kaugebu peer navigation hai navigate tawbiba moi sing se loina biraga khut samnaraga hospital ru chala kanda line test tawraga magi confirmation tawbiba amsung treat all hai policy ma tha ma bu hek confirm tawradi magi same day da magi lobe ya ba atai akoi viral load atai x-ray gomba atagi kaino mayam LFT KFT mayam chingchi tawbirakan same day da ngamagadi ngamdra pawda mathangi numitagi ART honba sigi aim sigi makhada sangsal lagadi ngasai akoina ngasai hangbi gibda kamaina 20 zero level da por kadage masi soidano ki miron bi mamadagi machada sang changdre habsima koi khange mamdi akoi Manipur da matam da sahi angang chohum yang kai pom base sigi manungda akoi almost 8% positive orami hojikti akoi angang 1% muktang ai oigadra han khale manadi EID to baina akoi se EID tawre within thama makhai da angang si EID result se lai hari si not only Imphal khaki wanate Tamenglong obe ara pa kachin ko ya hek miron mi mama HIV positive mama na pok angang se magi blood si draw to biraga thama makhai si manung da mangon da result se pirakanda angang se positive oi de se khange aduna hojik si EID to bi result se akoi yam nungai ba pau se kaino bu EID to ru angang sing se loina mak negative ni na tarak pa se masina u phang aduna so dina maki 2020 da akoi elimination of mother to child transmission se Manipur so ina chip to result to negative oibu ani du pau da di positive ni aborom da hadi 100 5 ni some direct kan adu kamaroina 2030 bau da international gi ngasai gi target 2030 bau da Manipur si yausi apu target stai bri some ja Nalinikanta aina loselakoi round oi doni ko loselakoi round se question se indi ningi ba du guess ani gi khara kamono injera ke maroina kano si yauja ge ba Shasikumar gi do mendi hojik se Manipur se yan han badi Manipur gi area se somna kan Myanmar rom site te hade adoi kan Myanmar bu kongdri mani Burma godul trying karingi proximity hai batai khara nakna leirubagi trafficking and power sakibai wari ne power ga chatpai state mo iram doi ne ba power gi ba then adwai gi du gi later akanda user thole huchik team kamai to the Manipur tabi dungai phawada drug producer edo thor amne bisam local brew heroin si phangal amne haijeri ba hongna phangak pura nakna phangburam di tawdore hongbo tang bodum di khara mu madoi do subject to kano haibatai kare kano da investigate to wai phimam leidori swai da aina haijeri na matamama ngasai thambi khibda injecting drug user gi pose amu resurface to we are pagi aki badu legra se haidi uje khoi faraba papa bai kai the sing bane but we nei ba pipam sina thank you madusu sidi aidi tongana ne drug ki related sidi tongana aidi sigi topic se doina khana raga phajana pen kupna elaborate matam ga sang lona raga tawraga su kano tongninge ado ngasi idea am pipiram tai last bu dei kano tawge panjarong ge ai yam thuna su kano tongna ngangna ba hona jage adu gi mamang dai na kano thamjaning base ngasa akoi gi SASO gi president akoi yama no benda hangi bu gi kitang supplement na mangi ba singse stigma discrimination se later bra haidi lai ba hojik aisa be response progression aduki matik lai progression laiti haibadi yaro at the same time issue problem am so dum cannot ana tawego progression ngakta sum kano haina gaga mayam loina ba haichai bi laina so idi kano tawgidra lawgidra khaleba issue problem yam lai haibadi service provider singi marakta attitude ki problem leiba mayam ama lai moi gi attitude no maram kano oiraga hoji hidak saba tokiba hanna salaga sasi yadaba yawi era noi sing sibu laga thenga do sorok podi hidak cha da sum tokjarage okay haiba kano lai
adagidi sometime government ki norms ta policy the practical hek oidaba like ART chaba lakmi the Aadhaar card mandatory oikhalakba which actually is not practical ado handak pudi nakogi directive ta mandatory oidre budi hai ado hospital khara dadi ado mojik su oibe dum to maram se yamni mangi ba singsigi bo ba adagidi max ka NGO khakta gana yaroi Manipur gi the progression like this NGO ka max mayam amna effort pudi pi ra political commitment ya to ki matik laite ba ichi madi chautong nei ange ba Manipur da HIV response the political commitment se lera mogadi na handagi kumang su akoina ichau tawrong mane chauselang mane ba hojik samna palabada wireless de mamang da hauki ba CM na piramba commitment sing asibu thabok tam ta tawde ba ondok de ba ngasi CM su yaude ba hai Manipur State Illness Assistance Fund assess tawgi criteria se PLHIB su oirani haina lauthokba kumama yaugi adu kaisu practical oigide hairiba scheme jisu loikre madugi matung viral hepatitis BC address tawnanab gi damakta certain crore kaithoe lauthomi madu shodum gyanmen tagidre service loba lakpada travel allowance pi bahina commitment amadum pi gi madusu matam khara malalame hoji adum kaino tawgre which clearly indicate that there is no political commitment at all ade HIV AIDS ek bill gi sida mu aina panjaning bana bill se same already masi ganoda both the parliament rajya and lok sabha pass tawram ne bosik state sida haiba kuiram ne ombudsman chemona stigma discrimination se thoi stigma discrimination thokpa matam da aigi grievance se thamna na bag dhamakta official appoint taw aduga investigation tawna na ombudsman thamu ai je hairak pa kuiram ne ba sidi akoi tamo Abhiram na sungam pot nate ba thamning hai dina su cabinet singi oi ba pot change ba ombudsman lairaga di any issue problem thokpada mafam du da chalaga grievance to thamuraga time to time grievance to address tawraga chaladi stigma discrimination su handarakani at the same time missing people do madu su dum lagna na bagi masa ama tawngne ba ko adana hoji ART stock out koina 1990 gi ai isa na su pangre tamo na su tawre phajagra ba se target se government has now become responsible to make people drug resistance haidi drug resistance oidana na ba hidak se viral suppression not detected level the thamna ba hidak di PV in terms of lakh crore changaga moigi supply chain management soibedagi hoji itatatana ART stock out ki se issue se media zu mayam tabirangani laijeraga saruro haire laijeraga saru bosida sam khara di lairaga max na reimburse tawigo leiba ngamdadana dose skip tawsu yam yaweba dose skip tawriba mi singse resistance tokpa ki atoki matik high chances neba drug resistance amu thola di mana transmit tawraga do che drug resistance virus neba adana government na ART stock out political will do ni sam na political NGO sing etuga atop sing yang kan hoti hona re etuga max to dawo government ada taking oibna treko oibne to go political will do mati still lek tawri madum tang yauraga di yam hen effective poini haibne Health Minister masa yauba akoi National Health Council haibama akoi Delhi da meeting sidista Dr. Harshvardhan masa yauraga Manipur gi akoi gi Health Director aduga ai samsu yaujal hairiba issue sima akoi lebak sida ART stock out tawbagi tawra haibagi madugi mi paiba at least thamagi pigadawdu marini gi mangani gi piraga adumaina tawsalakpa matang sida yam matang chana haitare akoi gi Health Minister masamak si yauna tawba akoi meeting sida akoi Manipur gi saitai pukase Manipur se khwaidagi matai nakodagi loi supply tor pahidak ni na nakodai tharakpa tharai behidak si Manipur yok na bohona bada akoi matam yam changba number 1 ani sobada akoi regional office se muk Agartala da muk leirure regional akoi gi warehouse hidak ki thagada thambam se warehouse se aduna connectivity se muk waba adu akoi kan haibadagi Guwahati da thambirona adumai trokana Guwahati da hojikti pore Guwahati da kharadi regular ore adu mathakta handa ki meeting du da kari hairam ge bo akoi honorable health minister yaun phamba meeting sida yam kana hairam se Manipur se itatatana akoi landslide ki problem re mamdi hidak sing se aeroplane da porpuna tamnina landslide ki problem adagi toina Manipur se ban strike tongan community mayam sing sina adumaina lamben se road blockade to bibo khotpa leiba sina maram kan akoi di hairiba buffer stock se tha hungi na taba tha taruki thambiu da sengbai nakogi niyom da tha ahum ni moina harise adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯕꯐꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣꯡꯕꯗꯨ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯅꯂꯤꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯪꯗꯕꯗꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯤꯟꯕꯗꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯔ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯎꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯞꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯁꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯗꯤ ꯅꯂꯤꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯖꯔꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯖꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ 2030ꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯨꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯪꯖꯜꯂꯕꯅꯤ나 ꯁꯨꯡꯖꯜꯂꯕꯅꯤ나 ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯥꯟꯇꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯕꯤꯔꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯛꯇꯨꯗꯤ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯍꯤꯡꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯑꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯏꯟꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯥꯎꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯏꯅꯣ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯁꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯄꯣꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯒꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯍꯪꯉꯛꯏꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯥꯔꯂꯤ 80ꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯖꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯛꯅ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ 83 ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏ 4 ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯣꯛꯄꯁꯨ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ IDUꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯌꯨꯖꯔ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ 34,000 + ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯦꯛꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯦꯕꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯆꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯐꯥꯏꯟ ꯗꯦꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯛꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ARTꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯔ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯕꯠ ꯉꯁꯥꯏ ART ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯅꯕꯁꯦ ART ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ARTꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯊꯥꯔꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯞꯖꯥꯠꯂꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯋꯥꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯁꯁꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯨꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯊꯤꯗꯧꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯝꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯈꯔ ꯇꯦꯟ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯄꯨꯡ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩ ꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
nangonda kari lehori ai gi sisini ai gi hidak to aduni nangonda aingonda numini khakta gi nang khaibira kara adumaina amaga mateng pang no gi pochina hektamak chaba to khre haibadu makti adumakti leitabran khali aduga hojik so koi state government ki mai kai degi adagi max ki mai kai degi koi yam kanna nakoda aduga national gi health minister da akhona kanna plead tawjaisu manipur gi hidak walan bi sunga yate haibase masima dum leire masidesta ngasai gi amaka yan thabi ki bada akhoi hogalai ba ngang singi marta charak pagi issue se yam di rampant oire yam chume hojik sam urei ba pose kaina bu young drug users below the age of 18 hojik am leire angang class 8 9 tamba angang marakta hojik se mama pa sing se tawam khangdena kangau na akhoi gi OST center da la kan moi si bu pijaba ya gadra yaroidra ain gi matungi na di akhoi gi program si gi matungi na di moi sing si yate adubu fare adoi tari angang sing du fajana proper counseling tawba yana ba hidak ama pijari haibagi kanoda center sing te porpa yana ba gi adugum be strategy ma lokha chena even akhoi na ko da masi tamme below the age of 18 je akhoi tawgadra tawroidra maram di akhoi gi issue ore so many ngasai heavy maina drug mayam thokchalakpa production torpa mayam singchina even hojik se akhoi OST center khara da mama pa sing sigi khuthang da tawrakan da moi makti akhoi na center se direct enroll tawdna pijabadi yarakta bagi phim laibne na adumain tawrakan da mama pa sing khuthang da tamna layang bagi pochai ban aina ujawda SASO da ai thoi habu faragati habi samnaraga adugi issue se yoksaleba aduna parent khuding mak se aina ningsing gering bada mama pa ama oina icha larik tamina na thadokon tab faradawne na hektamak boarding school am hekta namjan bi na tab isa kai dawri se kumne yeng mina yam dakar lere boarding school da boy gara school chali mafam da boy gara even some school khara da di hojik se aina ujab sablam na haraga tamo maroina noina yon bi dana noina song bi dana isa sari ni haibadu na tabo kai do boy sa do no isa se trak sawa tak sin ba kari oi do no hai do parents khudi makta maduki chap chaba karo do yaw ko spiritu at the same time yaringe macha mama pa haibase macha du gi da mo maroina moina semduk to ni ko yan an bo u boy che matam di lo shala ba taw kitang hoi aduna second ma to biro kanchana pungdu bigida set aina set achobot set makti oidren haijaki do hojikti yamna awareness se drug sin aiba mioi sing se han leramba amaga sin yena ba khotna ba gi se mamang gi sei awareness leitige ni husine awareness leidamina Manipur da sungjarasu awareness leidamina thoina di gero ro habi o adu chitable hori bada hojik se kai phangthok si na kai trial mayam tawri sugumba nauna sakhlai ba marakta sai na kantana thambi ki ba 34,344 si Manipur da leire na harise handaki latest social welfare gi mogi aims ki moine tawmina ki survey du phangse sigi marakta koi huchalaga na ko na koi partner NGO mayam sing siga huchalaka da koi se test tawri masidesta hojik phawda koi na ubse anau mafamni anau bangang charak mafamni na changwa test tawru matam sida HIV yawbi changse yam name hoi yam name okay yam name ba dungai se tamo thank you tamo kan hono bi tamo akhoi mayam sing se na chana ngak te punna punjal lagai te mathau tar de tamo pawmi go jesu tamo akoi su sum yok jerat ke patu thank you thank you chamina ta bane akoi Nalinikanta Shasikuma aduga tamo ngasi impact news do lakpi ba aduga ngasi gi agenda Manipur se mapung phan bi gi tamte lo silak pada kai khumni jere ba guest ahum mapu amkan target ngasi gi tamak di impact news gi agenda Manipur matang se lo jere ba tanjai role adu bulamdam se thok le ba thok do wa thok kya gi barak so report ke tabak impact news being tadro lebio